ата-бабалардын малдарынын турган өздөрүнүн ушул суукка буйугуп тонгон жерине баратабыз. Ушул жерде шейит кеткен аталардын бас сөгүт. Жок. Монтар бас сөгүт. Просто мына бул кара эски ата-бабалардын бардан кешин фундагына сакталып чыкты. Отургузулган орду. Ашу азыр аш барса 100 метрдей аралык калды. Мына ушул жерде 1916-жылы сентябрь-октябрь айларында ушул жанар баскылап Кытайга качкан биздин ата-бабаларыбыз, эжелерибиз, энелерибиз, агаларыбыз мына ушул жерден ушул карда буйугуп, суукта, музга чөмүлүп, карга тоңуп ушул жерде өлгөн экен. Азыр мына Дөөлөт менен Турар ушул ашууну көздөп баратат. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك.